بسم الله الرحمن الرحيم. Yan. Sumunod ito mo na yung mga sunnat. Sabot. So, biya ang mga panawang Islam atin niya, lumatong kita pa amin, unay mga nabilang sunnat isa ba Sunnat pagbudo. pagbudo. Sunnat. Ini kain na doon sa sabot, mga fardo. Pardo. Mga fardo. Ini ni sunnat isa. Una naman nasabot din ang mga sunnat, bang kita magwudo. Una naman nasabot dihay ni, o dalawang taon khilaf si mga ulama bakatuan dihay ni. Ang kaibalan imilaw na din ang mga wajib wal wudo. Inamin mga laong ta nasabot amon panagnan song kuwang kilo nini. Sa dihay niya kitab Minhajul Muslim, ang kitab Sheikh Abu Bakar Jujairi katuan. Sabot dihay ni laong na panagnan ang mga sunnat na pagwudo. Laong na tasmiyah. In tasmiyah ini amo na in laong tamamong kita bismillah. Bismillah. Amo sadto tasmiyah. Atin na pag uno mo, pagsabot mo si bismillah. Amin mamungkaw bismillah. Amun tagna kaw long ta mabudo katuan amin to. Sabdi kaw ni sallallahu alaihi wasallam, sa may sasabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inagin niya na la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Na atin na ang kanay mga kaywan ulama ka ta khilaf diha ini siya wajib. In kaywan daw na sunnat hukuman niya. Sabi Nabi na may talong na la wudu'a natin na way kasampurnaan sin pagwudo, sin hisiyo-siyo na, amon nagwudo, wala bisan nasabot na, ingan sin Allah ta'ala, wakto siya nagwudo. Natin na wala sila kapag bismillah, di lang na masampurnain, wudo niya. Amo yan to. Nanos kaya manan, natin ini sunnat in hukuman. Sa habak, abok kayo ng katan na may ta, di mga pukaha, lang na wajib. Amon lang ta iman ko bismillah. Sa may ta na ito yung hati sinabi. Di ikasampurna sin sin pagwudo bang ko makapagbismillah. Hawak to kaw timag na nagail. So amo yan to mga panahon na kami sa minabok ting haba na bilang sunnat ana sabot sa kitab ini. Ini ni long tatiw gila to din yaon nga nan atungod sin pagwudo. Pagwudo. Makawa ha amin tighan long taliya mo ding katan aon ding mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya kullu amalin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Abok fahuwa abtar. Ay abok ding riwayat abtar. Ati niya bugtuin hinang uno-uno hinang ati niya di matay ma hinang yaon. Sabab bugto siya badito hadarat sinallahu taala di sumampay. Ina mo mga hinang yaon. Ati niya subay hadyaon pag bismillah. Na in hikarwan niya nasabot yan long niya ghaslul kaffain salasan qabla idkhalihima fil ina إذا استيقظ من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Long meron o namin paghugas lima sin kita bihan labi-labi na to ubos sambahay ni amin ha sambahayang subo bati mo rin hatukan na di ka manjari lang ta amuyin magtuy-tuy ini kumuot patubig sa babin ini nasabot do na ini amin biasin sila nakauna wayron biya kato pansol wayron tubig amin ini asal pag-ukab mo wihan ito manoy-tuyan yung tubig gumawa sabing sila aw luluunan nila pagluluunan hati niya bang pasta bang sila uno na pastan atau biasin kita bihan lang niya aw doon ini pagtakon nila kumbal o siya mga kaltes-kaltes and then dito bihan mga suki-suki lang ningan niya amin deng hapatong way tangkay ka man kaya badan sabi ikano bumuhit mga limot na to in paginong kumbal ito rin hakuan deng ha ini ano ba ini lahing amin lahing dakula yan nabihad to medyo katuan namon tin pagailan nila lulunan tubig lulunan ito tubig amon tin pagailan mga sila nakauna na inyaon lang niya di mo manjari hilugom ini lima mo madto sabi naturan sa raho kason mo makatu nahito ang mubihan kawaon may lulunan na tutuangan mo lima mo patuyaon sa kira-kira mahipo ni ampa hukasan mo in lima mo yaon bihan Os makatu siya hukasan mo sa talong niya ini hari mo pa mapasud at imana niya rong mo yato kaya hukasan na ang pakaw mag-air manjari mo nahikuutin lima mo sabab ubos na hihukasan di na makamusta mal sin tuwig amin ito alam si luluunan nito
amo at timbiya sin sila nakauna. Di but ada kala makuha kita long niya in pag-ailbihaon na wayron na di sa mamusamal sa diretso yung tubig gumawa. Bang kita kumuhan. Ini long tamag-ail na tubihan. Na ini, hamuk din ang mga sunnat beta kato. Sa talong niya, bihaon, apa lakaw long niya, makabati din hatuhan mo, beta sin Rasul, long niya, idha stayqada ahdukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Bangkaw long niya, bati din hatuhan mo, ayaw muluguman in lima mo palawm sin tuwig. Amin biya mga luluunan niya. Ha? Ayaw mo long niya, ini hilugum madto palaw magtuy paing nahula yadri ay nabatas siya da. Okay. Sabab din kay ingatan pakain ng lunsulan ni hawak to niya natutog pakain ng lunsulan ni lima niya katol madto katol mari. How no ni abutan sin kya ulinan ni. Nakakaw pa pakain. Pakain nakakaw biyan. Biyan. How no long niya nakatug ataw himali-hali. How no nakahali-hali lima. Sabi tanam ko na tabab sayo kat. Na wayron pa na yung mubihan. Ang waktu mag-quote ko si mga pamubihan at tawahon-hono na. In kaulinan mo, maripabawa bihan. So, manihan na si Sarakat. Na mo at halian. Ini, sabab mamusta malin tubig. Nabang mga kakawin kaya ulinan mo bihan, nakasud na palom sinunet to. Na kumangi na yung tubig ito. Wa in lam yakun kadistaykaz min naumin pala mani'a min an yadkhula yadahu fil ina wa yarfa'a biha al-ma liyaghsila kaffayhi thalasan sunnatal wudu. Hati niya inyad tumanjari niya na hinangon biya sinamin demonstrate takain na yadto muna hukasan mo hakuwain lima mo bukon mo hiluon madto palawm sin luluunan maghukas kawihan hakuwa siya luon ini hukasan mo na uusad tumanjari na kaw kumuot paamuin. Hituin mo na yung pagwudo mo. Harap na pakain pag-ubos. Bihad to inamin aturan ni. Amatin sunnat na ikato. Ikato, mga palawaham Islam, namuding mga sunnat ng tapag-ayil, amo na indaw na as-siwak. Natin na magpakaisin siwak. Yan siwak ini, mga palangon hakamisdam, o mga inilaw mga kamuliran, kakuruhan ini, maalum na kato. Sa onday mga katotay manghura, namudang na mukumbiyak sa katawan nila kahit namin pag siwak. Yung siwak ini mga panahon na kamis tama mo biya dagbos ipaggalano ini sinipon hajaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam ng kasahabatan sab na way pa hajaman nila bay sinamun toothbrush usal tabiyaw ni libutakan toothpaste aon siwak yan na kami karal sample diha ini biya siya dagbos gamot-gamot kahuyong katawan na mahawa siya us biya pag lagsi-lagsi na mundo duhol niya on may nang biya brush amuyad to na amuyad yun namun ipaggalano sinamun ipon hajaman si Nabi sallallahu sampai pabiyaon long tamataon sabday niya sunod din hukuman niya mataw di mihinan kaniya bisan biyaon long na manjali raw sa runta ako alhamdulillah katon ang mga long taway ta tao tabi na manjali din mga sunnat in magsiwak sa kahawa siya magail magsiwak siya to liqawlihi sallallahu alaihi wasallam asabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam manghadjari hikasigpit ikabugat ha ummat ko. Tanto tuod da akon ko sila magsiwak sa kabilang sila magwudu. Na katuan. Amo yung tibeta si Nabi sallallahu alaihi wasallam manghadjari hikabugat atau hikasigpit. Manghadjari hikasigpitan ni ummat ko tadi kabugatan. Tanto tuod hinangon ko bilang wajib in pagsiwak. Kawa sila magwudu. So babay nakasut siya ni katuan ipagsiwak ini. So bang nire kabugat na atwa aon sa muro na available siwak na katuan na malingkat inamon makapag siwak pod kita sunnat yadto yung hukuman niya. Nabang tagitaon din di para naman si Nabi kasigpit pamukon na inangon biya dagos bilang wajib. Nabang di bang bayron siwak na toothbrush na. Amo yan to. So ibaksod do maglano. Atin yari pa ko makakadto mag-airbihan manutbrush na ako ba na. Biya to in maksud niya. Amo yan to. Na ini kaupat niya lang niya al-madmadah. Wa hiya tahrikul ma'i fil fammi min shadaqin ila shadaq. ثم طرحه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. In
ini pagbiyanon, mamay mugmug. Pag yanon doon, mamay mugmug. Hiloonin, lunan mo yung ilom, sinsimod mo yun sin tubig, ang pamukimbuo na laom. Ha? Bihan. Pag kimbuo inamin tubig yadto, para kanun day ha, sipak, bayho, sipak bayho, alam sinsimod. Bukod sa diyawa. Gargle ba yung pagdagan nila? Mag-gargle lang niya. Yung kato, magkuhan siya. Manggumgum. Mamay mugmug. Ato manggumgum lang niya. Bihan. In kuhan niya to, mamay mugmug. Bihan, namin correct niya to. Madmada. Sabab din ha word madmada raya. Madmada. May mugmug. Bihan. Naamo yan to. Na pag-umuslong niya, ang panya hibula. Inamin tubig. Bang to ka. Sabab na, bang mamay mugmug yan, aon yan nakasisipsip ta mga iniipon mo yaon, ang nakto paghibal mo to, gumawa siya, muklas siya. Sabab hambok siya rin mga makabatal ka to, bihan, mang kita nagsasambahayang, amoy hibalon mo nakasiplit ha ipon mo sindila mo, malawa in panganan mo rin hamaksudihin ang mo, makaharap madto pa amin nakasisingit dito ha ipon. Bihan. Naamoy to, inyad to, atin niya, hambok yato, di manjarihin ang unsing kita. Na sabab simpag-ail, ka inihali ani mga yadto katan di yadto jumato katon yadto bihan na sambil beta sin rasul lang ni apabila kaw ini ini wudu na pamay mugmug kaw bihan to amen ini kaliman niya ikanin may ramikyan mga panawang Islam damo din sunnat amon nalaw nila al-istinshaq wal istinshaq maksud dihay nilaw na paghanggik iwan sinpag sunga ano tayong kwento hanggit hanggit to na. Hanggit. Hanggit to. Istinshaq ini paghanggit, iban sin istinshaq pagsunga. Isunga. Okay, ha. So, yari na sunay kato. Law na wal istinshaq, jazbul ma'i bil anf. Pagdago nung paghanggit diya ini, istinshaq, amo na namon, hanggit ko mo in tubig, namon tubig. Pasuron ni ilong. Pasuron pa ilong. Hanggit ko mo riyan gari. Wal istinshaq ni, pero ko ho, pinapas. Hisunga mo. Labay rin kapag napas mo pagwa. Pakaran sinhangin pagwa. At na, kumakita tubig, ang patahanggi kong tubig ng pailong ta, pag-uus bang biya amon, naman ta si Mod na palawom, amon di magpak na madto pa, amon diyang kaan niya, katuhan na ha. So, ako na kaya nga, almubala ka lang sinabi. Ito ha. Pagpaon, palalo rin naman paghanggit yan ito. Aon yan kabayan nun sin Allah Ta'ala, nagkalat kita mo hikman niya. Amon kung ganamad to, duman para sa hanta yan. Although, aon kayo masakit ka ano. Sana rin naman sunated to. Pag dito man nataas, ang pamo hisunga. Imaksud na mikan maglano da. Asupaya maraing katan sinamon naka mimikit halaw miad do amon hika sunga pagwa. Maig inlom mi halaw sinilong ta. Amo yad ang kan na paglangon ko katuan ng mga kamuniran, inlong ko magsasambahay ni mawag dalam dalila. O isan lang ko tay lungat sinilong. Sabab na makalima katuan ang kataw. Ito baba na to kaliman tatlo. Pagpasod mong panagnaan ito, makuha na siya, kumumbang na siya. Pag ikaro ito, makad na siya. Pag sunga mo ito, nagumuha na ito. Nagumuha. At lumano. Lumano ito. Naon paroon kahalian sing kita, makasambat na ako. Deng ha mga yan, biyetatud kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intungod pa amin ilong, bihan, hambok yan deng ha mga lokal sin saitan. Paghalihalihan niya. Bunggalosan si ni Iblis. Inamin ilong mo yun. Sabi na, subo siya bang... Hide out niya. Kuwan niya, paghalihalihan niya. Alam si lungag ilong si ni anak po Adam. Banglaw niya po kung doon, malano na siya, tinapang ko mga takair, mig siya. Nalaw niyo marib ni Abdelaziz, how no siya tumapo, diha, abaka mo parapit palawa. Bi alam niya lupa ambak. Takasungay ka to? Ubus lang niya, hituntun niya, inamin ini sungay niya, harap mato palawang sinda, ini jantong mo yaon. Ang pakaw kakasakasan din doon halawom. Bukun kaw rin kakasakasan na tayo nga. Sa jantong ka? Di halawom. Sabab na may ta sing Quran, iwas wi sufi, sudurin na. Padagal si Mano siya. Kita, halawom sin. Di magkakasakas. Hambok ito rin ha mga ini kapaidhan na kula si mag-air, bang siya sutsi, di makahula doon halawom sin ilong niya in Iblis. Anak ka po sin Iblis. Di makapaghula doon.
Namin lingkat kan sinakama, subhanallah na. Pag kita. tanahinangin ini, at tinamag kita maglima wakto, Oo. namin yung karayawan niya. Nahan kan mga kaibanan, kuan bukon hadya hawak to, kiyap-tiyap no baog sila ring haray nila, magbudo sila. Magbudo sila. Amen. Naman sila miya manaw na bihan, ang panabatan, lumag sila lokal, how mo sila makapagbudo. Okay, yung kapagbudo. Amo yan. Amo ang indeng ha mga sarayaw-rayaw pag hinangunsing kita. Bihan. Paghali yan to. Pag-ayad taramik yan, sing ginawaran ta. So, paya sutsi sadya. Pakain-pakain ka sumampay bihan, sutsi ka. Sutsi. Amad to. Amen to. So, ayan to. In hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, manunjoki pa mo na sa butakay na, kaya masunat maghanggit, iban sila mo magsungasin tubig, dahil hailong, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabalir pilisin siya, illa an takuna saiman. Pananduan nyo lang na in paghanggit sin tubig, palam sila mo nito. Sa kaulo, lapatawro nito. Patawro no, buko na mo magbihan-bihan na, diyan kayo mga katuan, mag-arte-arte dyan, basta ko sa ilong. Yari lang bihan. Way nakaway ng point dito, unin maksud, imaksud, maglano ko sinhalawom. Maena, way nakainsun na. Way, dalaw sinayi, wabalig pilisin siya. Palanduan nyo naman, paghanggit sin tubig palawom, illa ang takuna sa iman. Malinggan bang ikaw na mo puwasa ka, na ayaw rin sa makalando ka na inhalian ta dito, mo makasugusan pa lang silang gunggungan din ng tubig. Atin na mamamata rin nunuta. Yan ang mga puwasa ta. Atin na makasudin tubig palang singgaw. Palang singgaw gang ta. Amayad doon. Atin na ayaw magpalando, bangkaw sa bulong ta puwasa. Arapon mong kita pong puwasa, barawin na mo pasuron to biyayan, po sa itong pahanggit ta. Amoy din sunnah, kaway takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw nung gano'n. Na ini kaunum niya, lang niya, takhlilul lihya. لقول عمار بن ياسر وقد استغرب منه تخليل اللحية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته paghusay sin pungot ini kuan ini janggot ba hindi ini janggot san janggot ka yung pungot di amin pungot yung pungot yan yung janggot so paghusay sin janggot mo di habawa bihan sabab indakan si Rasul at pulihya wapos to syarib hati niya ini pupukan mo ini pa pupukan baka dapat bukod na pupukan ilan na to manjari kasi ini pa ipat tapos ini pa ipat kay mo hati niya ini dayaw rayawn mo bihan inuno niya sabab ini ni hambok deng ha mga pengdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ini pagkay mga Yahudi magpalingkat sinamin pungot nila mendi narong niya khalipul Yahud misay ka ato pagtawag misay misay bukon yung pungot ini yari misay ri yung misay ri abay di misay janggot ini biyan misay ri haki yari pungot di bigote pagtawag sa Tagalog na biyan na long niya kuanon husayon biyan na long niya Ammar ibn Yasir biya long niya ini makaino rin doon haon in mga ini pag ini husay sinamin inamin siya ba at ini aun bihad to sabab himinang siya ba sinahinang sin Rasul aun na inuino kaniya si mga parkala hinang niya nalaw niya ini wala lang niya makalangka ko iminanghay ni. Sabab kita ko yung Rasul sallallahu alaihi wasallam naghusay siya sa pungot niya. Habang ito nag-ail siya. Oo, nag-ail siya. Ito naghusay siya marayaw sinulo. Hindi na hasupaya. Amo pa sino po rin tubig. Pasino pa rin tubig. Puunan sila pungot niya. Yan. Naamot yung mga ati ko yung mga kaibanan ni Sabet si Magda. Na pagkita na kita ko to ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan, di naman, bukod yan mga garib, parkala, pag-agaman. Sa Rasulin kita ko, hanggang ako yung minangbiya ini. In kanya, so kapag iktidaan, bipili na bisnes. Maned to. Sa malaggo, mahal ka kanilay namin, kakahinang sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. So, amin to. Kapito. Naramik yan, alam mo din nga sunat, law na alakoslo salasan. Atin na paghukas, makatu. Makatu balikan. Ini sunnah ini mga paham Islam. Idh law na al-fardu marratan wahida wat taslis sunnah. Karena law na in fardu atin na makaminsan da. Hukasan in bayho mo ang atuan in buktun. Inya to fardu yung hukuman niya. Makaminsan daw hukasan mo. Ang ka naman mapanagnaan ka naghukas in bayho mo pareho na to ni paguno mo. Sabab na ina to fardu yan to. Ini karwa balikan mo yan to sunnat na. Na. Dihay niyo lang na in
atin na makatu ito sunnat Sunnat yung hukuman niya. in panagnaan makaminsan yadto fardo Bado. na in makatu atin na yadto in sunnat. Atin niya, nadyo ko pinsunnat Nadyo ko sunnat bang tuo. Nadyo ko sunnat. Atin niya, lapay na, in kuanet to, in pardo. Ayan to. Lamod siya pardo. Lamod na pardo. Atin na inabok din hatuyad to fardo. Ini karon katuyad to sunnat na Sunnat katuan. na. Amay din may takato sa mga pukahan. Damit yan lang niya, hikawalo, mas huludunay zahiran wa batinan lifi'li ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin lang ta pahiran in dua tainga. Bihan. Atin niya palawm pagwa. Atawa pagwa palawm. Bihan. Atin niya kuano mo tud bantu bihan. Halaw min pagwa. Ubos bihan. Bihan. Ampa. Bihan. Pag biya mo haon, pasuron mo, dahil di, ampa mo. Bataon siya namin siklot-siklot yun. Pagkantong min tudlo mo magtubihan, ampa mo, ikuan bihan. Naso pa ya, makad siya bihan kataan, maig. Maglugit bihan. Maglugit. Ito, pa in kwante ni, matao din isiuk-siuk niya. Matawad katapukan sin lumi. Matao din katapukan sin lumi niya. Bukod sa ito, magbiya-biya ka. Bukon. Kaya lanuan. Pasuron to, matuin tudlo mo yun, ubos, biyaan, ampa, Sampay patay ko sa sampay patay ko sintay niya. Okay. Makad siya kataan. Nabihad to in dagbos niya. Oo. Na. Damit yan, mga palawang Islam, law takhlilul asabi fil yadayn wa rijlayn. Damit yan dihay ni, bang nasabuti katuan kain na sunnat in namon long ta diha pungot na katuan. Pagusay sin pungot. Pagusay sin pungot, atin na husayon biya yan, biya sin nang Ammar bin Yasir. Sampay biya na yun namon mga kaiwanan ng kaniya, may talong na nahinang na yun. Nalagay niya, o ilaw na makataga ka. Karna inini, na nahinang si Nabi Sallam kita ko tudlo. Kita ko tudlo. Amo yan. So, damit yan, husayon day, sabi na mo in, gulamay sin. Gulamay sin lima, ibang gulamay sin siki. Amon, diharon takatuan na. Bang kamagudo, atin yan, diyan na, husaya yan. Sebab na mo kasi uksi-ukas. Naot-ot niya. Ot-ot niya. Nakapikit doon. Nakapikit. So, ayad to, bihanon mo. Sampay sinamon siki tayaon. Damik yan. Damik yan, husayon tayad to. Atin namon katan sinulo at amon, si uksi-uksi namon, long tatiap-tiap, gulamay yaon. Haot sindo ako. Haot sindo ako lamay. Amo yad to in lanuan ta. Sunat yad to. Likaw ni sallallahu alaihi wasallam. Dengha sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung naida tawadda ta, fakhallil asabi ayadaik wa rijlaik. Pabila ko lang na magayin na husaya lang na. Inamuin gulamay sin dua lima mo, iban sin lang ta gulamay sin siki mo. Amay timbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin ya lanuan tayad to. Bukon lang ta pasaran tayo si uksi-uksi aon gani mo kalanuan. Amoy to sunnat. Husayon mo yan na pagbiyabihan ng tinamong gulamay ta, mang kita mo hukasin limata. Bang dito na si kiramik yan na habok-habokon tabihan amon law ta haot sindua gulamay yaon. Amuin mao sa dapat basaon tabihan katan to lanuan. Amo yan to ini mga sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To haot sindua si kimayaon, kimakalong doon ni haot niya yaon. Bawang hukasan mo dyan di ako niya yung namimikit haot niya. Bihad to rin sa bilima. Bihad. Na insumuno ikang pulong niya at tayamun. Wa huwa al-bidayatu fil yamin fi ghasl al-yadayn wa al-rijlayn. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Wa qawlu Aisha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli." In pagayadron subay kita sa kaptuo ha uno-uno hinang bihan sa kaptuo sa babin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuad tuin ini tabiat niya asal dungan kajari si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ini amuad tutuo din biya mga ini kaunuhan niya kabiyaksahan niya katanaman niya na ini lang niya ipagyanon doon tagnaan mo hinang mo katanding hatuo. Sin lima mo, sin siki mo, kataan sin hinang mo, dahil kataan hatuo. Sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaak lang niya, apabila ka mo, magawudo atawa magair, tagnain niyo ring harapit niyo patuo kataan. Bialong na simbiyeta sina Isa, in anha, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya mga
makwantod siya, masub siya, sin amuin sakap tuo, Sakap atau tuo. magtagna din nga tuo. Doon ha amuin pag sulog niya sin ini ununo na, Sandal ini niya. sandal niya, atau ununo na Saka. hibutang na sikin niya, in paghusay sin buhok niya, pagsudlay, iban sin pagsutsi niya, tuo katan in pagtagna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin ununo na hinangon sin Rasul. Misan na siya mga mag-ukablawang niya, unturay limay ni pakulin. Correct, oo. Bihan, bukon lawa. Natin niya, in kita, misan pa kaunan sin, inihutang ta mga anak tabihan sa kaplawa, aw niya mga bata-bata, pag guwa niya bihan, sa kaplawa siya. Inyan maluhay ra siya, anaron. Anaron siya. Anaron siya, amin mahinang sa kapto. Sa kapto. Oo. Bata ko na, Biaksan. imbunal niya, kataan sin anak na mo, ini sa kaplawa. Sana pinda katan, nahinang sa kapto. Subhanallah. Bihad to. Kaya lang tawas. Oo, so may ito makuan mo, mapinday hinang nila pa amin sa Biaksan kapto. siya. Bihad yan. Correct ko. Alhamdulillah. Ayan sumunod. Sumunod, damikyan mga palangon hakam Islam, sundat day sa bilong na italatul ghurra wa tahjil. وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق وفي اليدين أن يغسل شيئا من العضدين وفي الرجلين أو يغسل شيئا من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. So, lamod din sa sunnat amunain pagpahawa sinamon lang ta sahaya bay nakatuan na uray niya mun asti atuktok wa tahjili wa namun lingkah sikiya wa namun sahaya yadto wadhalika bi an yasila fi ghasl wajhi ila safhati al-unuq damikyan nato nasabot long na amun pagpahawa sinamon lang ta sahaya day naman hatuktok ini sampay maripa mun sikita sabab na amoy to katuan ay bi nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam natin na in umat na kakilahan ni Habib Rabbus. Biya sinamon lang natin na pasampayon atau latahon in paghukasin bayhon niya sampay mon pa amon baba sinamon in amon tako ni maripaliog ni katuan na di sa namon liog. Sa amon dihay ni mangita mo kasin bayho ta. Buko na bondo na jay garigad. Mao sa rapat lapaya sampay mariha ini. Sampay paliog na. Maluag mariha ini. Sa buko sa labod bulik po kay basin kay banan. Yato bidaan ito kato. Yato. Sa ding haway ho, maripa mun baba sinamon lang tatako tay ni amon ini kato na sa ini. Amo yan din nasabot lang ta sinamon na mga fukaha. Wa fil yadain duwasin ni may sablong na duwa lima. Hugasan niya sampay mon pa amin ang gawta. Patas tason niya na kato na. Mari. Wa periods line damikyan mon pasiki at inilima so rendi. Narat mari so pamatubtob siko. Na mga sa dapat paliulihon na mari. Amo yan tinasabot. Damikyan lang na mon pasiki na hukasan mo na patas ta ko mari pasampay pa mon luod mo ini to pa mong bitis tay ni. Amo yan to. Yan to hindi ha mga long ta sunnat. Asabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam nung na inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asari wudu. Mga umat kulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam at inarumatong sila padlaw kiyamat na kakilahan mo sila in pangilahan kanila ghurran muhajjalin min asari wudu. Aun asti atuktok nila si masahaya sarta lingka hasikin nila min asari wudu bakkasin pag-airalihan niya. Magsasahaya na mong tuktok yaman sinono. Sinamusikin nila. Nalong sin Nabi, pamanistata amin kum anyati laguratahu palyapal. Isiyo si makakausling kaniyo. Amuin pahawaon niya na saya-saya niya. Paluawon niya. Na palyapal na hinangon niya. Amo yan timbay takaturihay ni. Ay natuwatin niya din ang mga sunat hinangon ta insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Karena yan dalil nasabot ka to dihay ni long tatungod sinamuin pagpahaba sinamundong tasaya sing kita na dahil ha pagdaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga kwanta ano ba kapag luloy kita lang ta si Bisara in hambok din nga mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in anak sin Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar in siya bang siya magudo biwulat ni mata niya nasambil siya da siya singkaya na may talong niya bulaton mo pa yung mata mo long niya bukon ka imata akad siya pabayho bukon ka nagbayta in Rasul
bang niyo kakausan pa ihawaan niyo yung kwan niyo. Insahayan niyo. Na mabaya ako lang na sambil mata ko yaon lakad siya pagka siya akadabay ho sumahaya katan. Subhanallah. Amod din kaniya. Si Abdullah bin Umar. Abdullah ibn Umar na sambil naabot siya to nawapat nabutas siya sambil dahil nga paamin bang siya mag kuha nini bihad tin pagwudo niya. Atin niya na kalau sa bukon sa sabab din dito ha sa itukod sing kay banana mo tin sabab sinamin na bihad to siya. Damuha nang kay banan Di na iminang kay banan. Na mga yadto aun yan asal sukuran sin tiap-tiap mano siya. Inamin uno niya para sukuan pa kaniya. Bihad to. Na damikyan amin hadis sabot mo yaon na ini sipat sa ini sing kura. In pagyanon ini ngur ini. Amunin ini asti amunin aun yan pagyanon kura itum. Aun puti ini kuan niya wal na ini hakuan niya atok-tok niya. Na di mo to kakitaan bihan bang dum. Amura kakitaan mo yung puti ito magdakanan maddubihan. Ini manunjo ki hadlaw kiamat wayroon na suka wayroon na unubulan tigidlom. So nag-air ambir air lang ta hadlaw akhirat masahaya. Na kwan na sabi ito, mahinang niya na ilaw. Ilaw niya na, subhanallah. Ilaw niya rakula ito, adlaw akhirat. Sa baba mo, tinhilihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiap-tiap mag-uno. Amo na yung nasabot na lecture ta nakauna to dito, katumtuman ko, amo yung naupat kabahagi inamin sahaya, sin mano siya, yung kahinapusan na ada kuman namin bakul lima. Bakul lima ini. Yan. Ano yung mapung? Na inyaw, namura kumanin sahaya si mga munapik. Na inyo na tugtuban niya. Amo na yung pagyanon niya, ini tu kadutaratan o tutpi utaratan okra. Aw waktu mabuhi, aw waktu matay. Mapung. Na mo yun. Na pagpung ito, amo na yung similawak na sila. Unduro na, naktabis min nurikom. Kung biya katuling-iling ni Waisab kami, yan, ay kamo maustod manaw. Ba't na kami makakabahagi sin sahaya niyo, sin ilaw niyo. Laon sin mga mu'min, unduro min waraikum. Harap na kamo paulihan niyo ka sinini suko niyo. Naway ron. Bihan. So kaniya kita aun sahaya. Bihan. Na ay makabuka dito minuy ron tun sahaya. Sa baboy ron naka ding panagnaan niya limahil pa dun niya ay minsan nakapagudo minsan nakaminsan. Naway ron. Wala babon niya sahaya katawan. Na amad to. Na in sumuno bihan doon lang niya amin pagtagna sin pagsapusin o bi mukaddamihi di hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam masahra sahu biyaday fa'aqbala bihima wa adbar bada'a bi muqaddami ra'si thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma in pag biya sing kain demonstrate mo na biya nakakugdan na isa bento yung pag-demonstrate mo amurad ini hinangon sing kita biya sin hinang sin Rasul pag sapo sinamin ni uyaon sa 2-5 sin Rasul inagsapo magtuwihan sampay maripa pukay niya yaon ampan niya hibalik mari amad tin sunna buko namin ipaid-paid na jaman tuwihan naon niya magayin biya na siya sana paid-paid na jaman nabukon bihad. Mga biyan jakat. Oo. Biya min naglangis bihad sin kuan nila bukon. Bihad tin sunna. Mabaya lang ta kuma sin sunna sin Rasul. So hinangon niya to. Sa katatuan amo yung demonstrate si Osman ibn Affan na mga tabiin amo. Bihad to. Hantas si pag-alsin. Bihin nilang ng pagkuan sin Rasul. Na isu makahinang biya sin ini pagwudo pa sila imarap pa masjid. Timakad siya sin waktu. Walong pa di maratong in waktu. Bistahon na sin Allah Ta'ala pardo in pagtagad sadya. Halam na siya sambahan. Halam na. Biasa na siya sambahayang na. Hapagudo hadya biya ito bang siya simod na pamajir. Way pa may mabutin wakto. Hawakto niya nagtatagad, bistahon na. Bang niya iupihan, in pagbudo, biasin pagbudo, nasabot yan. Nasabot ito. Bistahon na inang sinabi sallallahu alaihi wasallam. Bistahon na inamin pagsud niya pamajir. Nagtatagad sin wakto, bistahon na. Kaya tunay niya ng pardo. Ubus lang niya. Bang siya hitunay ng pardo, inamin pardo yato, ada kumansun na. Bukod yung manan nila, kimu inhalka sin pardo yato sa
in pardo yato higanap na yato paamal. Dihilan na siya pahala, biya sin pahala sin pardo yaon. Multiply na wala din. Na di na mabistahin ko. Inamin karayawan sin mano siya. Habi hating kahalan niya. Namin ito ang putagto. So ramik yan, inihinapusan na katuan nga mga long tasun na tapagay long na ayakula ba'da al-wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. لقوله عليه الصلاة والسلام من تودأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ikang putag to lang na in deha mga sunnat in mamong siya puas niya magudo at na natangbos sa sinagail mamong siya lang na ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habog riwayat katon abduhu wa rasuluh hadja. Habog riwayat na ganapan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sa amon waj'alni min ibadika salihin na duwira bos ziyada yadto. Biya dagbos wayron kita nakabaklong na Allahu alam dalil na nasabot biya yadto. Sa mga parukunan sambahayang nalalamuran biya to katon. Inamin lang ta in hadis kaptangan sin Rasul maun hadja pa amin para sulo. Wala sulo amo yan to. Na kay waran ziyada na. So long na in mga sarapat mamong siya wasin pagwudu long na ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya inilihay niya kitabi Abu Bakar Al-Jairi. Syubatan niya Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin. Nah, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyusyo long na inna kapagwudu sarta piyarayaw na yung pagwudu niya ampas siya namong puwasin pagwudu niya ashhadu an la ilaha illallah sampay pahinapusan na sabot tagay na yato na long na maukab ka niya in kalawang-lawangan sinsurga walo ini magpi na siya bang haunuin kawayaan na suran ng hawalo ini habyad to din na hinang mo yakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagwudu mo way pa nakasambahayan miyagad ko hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam salta biyasa mo in babasahon inasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam papagpion na ko sin Allah ta'ala bang haunin kawayaan mo suron din mga walulawang surga inshallah subhanahu wa ta'ala wala pa kaw nakasambahayan aon na magtubi anagbus dinihilan kay mo sin Tuhan mo rabbul alamin yakaw ipon sin Allah hati na karayawan sin pag-ibadat labi-luba tungod pagsambahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na mo sa ining pagyanon na mo hangkan biya mga ini tayod na mo mga inikatan sarta biya mga panghimati kato tanim katan sabab aun waktu amuin biya wayron halka misan ni namin pagini wayron di halkaan sin lando siya ini kapaid dahan dakula habang sila amuin murul sinamin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumawa sin kalabihan deng hatuhan Rabbul alamin amuin piatarang kato sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amod to mga katawtay mga oran naman jay deng mga miyak rulong ta sin sara hinangon sin kita tungod sin pagwudu kaysa niya law ni alwudu fil makan an-najas. Hati niya, lima yaksha an yatatayara ilayhi minan najasa. Amoy in subay tahalian in pagwudu taroon halugal aun siya doon na masuk pa mga najis. Alummi biya ng kanaw day nga mga kaibanan law niya in bangkaw hasiar di aun law niya ka makro niya. Magwudu kaw halom sin CR. Sabab na in CR aun law ta ini comfort room ba in CR ini? Comfort room. Atawa toilet lang sin kita. Na mga yad tulong ta pagbubugitan sin najis. Aon doon haon bi mga pagkamakro niya. Lokal yon labi-labi na bang sa upama in lokal yon malumi. Bihan kita mo in lumi yon nalom sin bawol madtubihan nahamok ito rin nga mga ini mapatot ta paghalian bangaon dapat lumag kita lokal dugay ngamin makapagwudu kita amod to sabab na inya ondeng ha mga makruhat nasabot kato taniyo ha sa aturan sara amod to in hikarwa ikarwa daw mga makruh mga palawod ha kami Islam bira sinari lang tayo kahukawan sin sara katuan magtanay lang isab di na siya malarak inibadat iwan din so kita magdusa amo na sumangawa na mamutinggalan na ikarayaw ikasabot na sinibadat sarta na ikaganap sin
pahala. Amo yan to inamon long tanan. At labi malayaw inamon tinggalan ta. Tinggalan. Amo yan. So damit kaya ha mga nasabot makro in hukuman niya pag wudu at ziyadatu ala salas. At inaamuin magpalabikaw. Amon ganap din hatuyad to. So pama nasabot ta kay nga sunnah at inain Nabi sallallahu alaihi wasallam at ina pagbalikan niya magkatu. Katuan. Inamon ni karahi katuyad to sunnat in hukuman niya. Na in pagpalawiring hatu, pagpalawiring hatuin ini miyakro na sinsara, miyakro na. Kahukawan sinsara. Maita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi alaihi salatu wassalam tawadda'a salasan wa qala man zada faqad asaa wa dhalama. In Nabi sallallahu alaihi wasallam na maita long niya, bunalto din Nabi sallallahu alaihi wasallam na maita long na ano Nabi sallam tawadda asalasan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ayol siya nakatura pagbalik-balikan niya. Wa qala ang pasyaimian law na man zada isyusyuin namon gimanap day nga ini nagpalawi day hatu hatin niya nakaupat nakalima nakaunom nakapito na. Yan to. Nalaw si Nabi pakad asaa wadalama bunatong tao yan nakahinang nakangihan. Wadalama iwan nakapanganyayan na siya. Yan to imbaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam makro in hukuman sin pagpalawi dahil haamuin makatupag balikan. Amo yan to long tani hama makrot. Ikatukat man. Ini kato niya al-israfu fil ma. Idza tawadda Rasul sallallahu alaihi wasallam bimaddin wa hafnatin. Bimaddin ay manahu hafnatin. Wal israfu fi kulli shay'in manhiyun anhu. At niya imbiya mga pagpalawi dahil nga mga unuyaon amin nakalando im pagpakay sin tubig pataod sin tubig inyaon katan dahil nga mga miyakro hasara. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyo-tiyo da bang biya kato ang kamud da inamin taod sini kapag gini ayr sin Rasul mamarahin na kaniya inyad to pag ini bimuddin hapnatin hatin hapnahan ka ang kakwanda yaon ang kasawkop ang kakwanda yaon mamarahiyad to ipag-ail sabab lang ngayon israp kaununo na pakaradyaan piyanglangan so hambok na to rin hamin biya sabot mo kain magpalabi rin hato makasud na siya pa israp hatin niya aw na naan ngayon niya kakunahanin tubig man jari kaya pangusibaan mo nangkan na biya mga katobihan long niya ini gripo rin ni puspos sa yan impagkuan dahil sarang-sarang magkita ubos na humukas man tubihan kuan sumay bukon pusposin namin ukabsin uno yaon sinamin gripo yaon sabab in tubig yaon na matao din magkakunahan kaniya correct matao din magkakunahan kaniya naman to so inya tumahinang siya dahil hukuman makro nagusiwa na sinabi pangusiwa na abok bay takaton sinabi sallam ang hadis atin niya tinggalin yung pag pangusiwa long tubig minsan pa yung kaunan niyo long yaon ka mo halkan sinamon sapa masa tabi rita Quranin nagbaita inna Allah la yuhibbul musrifin kudu washrabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin amo yan to tila minom na dyan ko sing kaunahan mo kumaon ko sing kaunahan mo sadya ay ka mangusiba wala tubaddil tabadira innal mubaddilin kan ikhwana shayatin tawdalil tatungod patawon di matimba hikaw pat mga panuwang Islam long ta ding mga makro tarku sunnah aw aksar min sunanil wudu pagtinggal mo abok ding mga sunna mo long ta pagwudu ataw labi ring hamuok atin na matod dahil kasunat-sunatan tinggalan mo ina tumakrin hukuman niya amon tinggalan mo yung mga sunna biyasim supama biya mga amon long ta mag-ail ka hikarwa hikato ina do sunna tinggalan mo yan to makrin hukuman amon na mo makamisan na hadja wa ako pardo na hadja sin kagausan mo himinang sinamang karon kato atin na intuwid aon doon available atin na mapakay mo sampay sin sunnat mahinang mo sa tinggalan mo ingat tumakwin hukuman niya kana lang na bitarkiha yaputu ajrun wala yan bagi tafwituhu
Karna lang na, in pagtinggal mo sin sunna, at ikalawa sin pahala. Na di lang na mapatutin na mo in lang talawaon mo. In karayawan sin ibadat, mahinang mo. Amun ka man, ikasong sin karayawan mo yan to. Mangutinggalan, na isa kaulaw, labi, nagpus mo, hinang marayaw. Amo yan to mga panahon ng Islam. Na in kahiyapusan niya, munayin lang niya, al-wudu bifadlil mar'ati li khabari naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tuhuril mar'ah. Ini kahinapusan niya, amoy in lang niya miyakro, in mag-ail, in usugbihan, kapin sin piag-ailan sin babae. Kapin sin piag-ailan sin babae. Sabab in Rasul nagbayta tod, hadis, nang langi in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon haamin kapin piag-ailan sin babae. At niya mag-ailin usog doon, kapin piag-ailan sin babae. Amad to. Na sa mga sila to nakauna to na sinagi na mo na bukon biya sinamin kahalan sin kitabihaon inamoin biya mga taod sin tubig. Labi-labi na biya sin dihawla tanto ini na biya luparagbos sobra-sobra lang sin bahasa Tagalog in tubig. Madtubihan. Na inyan misan pabihad to so wala sab kita magayad. Ini amon di mangusiba bihan sin mga tubigyan sabab na ini tubig deng habawa sin lupa yaon kawaon tamari mataw di magkapaidahan kaniya mataw di magkakunahan kaniya mareo pa in hipang dihil mo rin sinusibaan mo amo na Kaya to amad din biya mga kuan na ati ko biya mga in time waktu ta biya mga silpilan no Bisagang po iban putag di marikan. Allahu Akbar. Nakahabain biya mga kwanta lang ta hawak to ini manjarita biya mga ini pagdugaing waktuin nakapin-kapin inshallah salda ini long ta ini continue rin biya mga pangadyan ta ini insyaallah taala sambil maubos tayo namin padala si pagudo ini tungod paparkala sin pagudo insyaallah so rendi na hadya kami biya mga ini tumubtob hawak to ini pagbalik yan tulong ta amo na yung pangadyan ni kato inshallah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mga katotay manghuran na bianhad to inshallah ta'ala muramurahan awan kapaidahan nakawa na to hawak to ini kabilan binatuod biya mga ini kalabiyahan dahing hason na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awan waktu pagkatinggalan sin kita atawa aun waktu biya mga rita maparuli sinyaon to haon in unod sinamoy in ibadat sa lago-lago hangkan datoy isab in kasutsihan even sin sambahayang di sila man jadi magbutas tunga in sambahayang in hansipak niya mo na in kasutsihan hangkan datoy isab subay siya amoin maparulitan to katantan bang impagayad ta sambahayang ini hangga 2% na subay tari ini hibi ini pagsutsita isab so wala isabang 2% in kaya kita magayad kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala na di na kami magpahaba hawak to ini biya nakahawa na tuod lando na mura-murahan lang ta in yadto ibing ko na maripa ini pindo ako ikaw na biya mga magkatam sin pangadyan ta so alhamdulillah mga palangon ng Islam in panghati sin kami lang tabi mga mausta katan dakay rayon na palaran sin pagudo biya to be sinamun na kauna lang tan austa katan yan to palaran sin pang jamban sa ini ni biya dagbos hantang mahawa-hawa mga daw tan kapin-kapin dihay ni na in waktu taw ya dagbos nakaliw na gantuan insyaallah biya sin guru kalasahan asal na continue rin lang ta programa sin kami na ganapan nato karna in sumuno in insyaallah taala na i-demonstrate na muna namon lang ta kay fiatod ang aturan hantang sin pagudo nasabot lang ta ring naman hafardo sampay pasunnat inikatan demo na mo insyaallah subhanahu wa taala akad deng hamon lang ta amuin namikyan amon nasabot di hamon kita bini sampay lumatong kita naman to pa amon uno naman in mga magkabatal hawudo karna kulang deng katon in makaingat ha ini bang on nakaingat biya la sa manyo tiuda iban na biya dagbos bukon pa sampurna in panghati tungod ha ini on kay wanan hat makakaon katon is Nobel biyayan law na nawatal ni nudo nila hat makainom tubig na magayon magbalik karna na nakainom akulaw na nawatal na ilko na inyad to katan ikasigpit sin ibadat tabang sa pamata kapahaman insyaallah
magbalik kita niyo long tabi asin waktu sing kami haruman ini. Natin na mag-continue sin maudo sing kita niyo. Makain na kami hadapan kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.